Our city na to. Nga na siya to, dumalagan ako church. Nga nang tumapuha ako ni Mama Celine that time. Estudyante pa adto hiya. Tapos, tikang pala to iya eskwelahan, naka-uniform pa hiya. Smart makuguol pa adto hiya, pero she welcomed me in. Gin-welcome ako niya. Tapos, she made time to talk to me. Nga, diri la ito bugtugin, palitan pa ako niya barbecue. So, nakaong ka barbecue, titinangis ka. Mga persecute ako. Pero makaong kalagi hapon. Di ba? Asya ito sa leader. Ikaw na nga ni an may favor, ikaw pa ni iya papakaunon. So, ayun, naging safe place ko talaga ang church. And this church, I know, most of you joined SFCA because you were invited. Tama ba? But, you remained because this became your safe place. Kung diin ka makakatangis, kung diin ka makakatawahin suwad kan sis Grace katawa, tapos kung diin igwo-welcome ka, ngan igla-love ka, ngan igfo-forgive ka. We remain kasi amo la ini an aton nakitaan nga lugar, kung diin diri kita gini-encourage nga taguon an aton mga guilt, an aton mga shame, but we are encouraged to surrender it. Dinhila ito nga lugar bugto. Kasi this is where we found Jesus. And the most amazing safe place nga magkakamay-ada kita, it's Jesus Christ. We can run towards Him bisan mahugaw-hugawan na kita. Ngan, bisan we don't have it all figured out, we can run to Jesus. Pwede kita dumalagan kan Lord, ngan hiyan aton magiging safe place. Bisan mag-fail kita, ngan bisan magkasala kita, again and again. Hino din hiyan Kristiyano na, ngan nakilala na niya hi Lord, ngan after hito waray na magkasala. Hino din hiyan nagkasala na naging Christian hiya. Nga tanan kita, di ba? Amen. And so, yan na, I want to be honest with you. Waray bisan o sa aton an kumanhi nga malimpyo. Tumawa ka ha mga ushers naton, kanda si Srika, and maybe kanina, nag-worship ka, gin-lift up mo pa ni mo hands. Anong kanta kanina? Ole? Ole. Balitaw, but somewhere, underneath itong katanan, may umupudhai mo, bugto. Ano umupudhai mo, memory nga gintatry mo nga bayaan na. Or di kaya, habit nga nagpe-promise ka, igi-stop mo na. Or kumanhi ka, tapos may da ka nahimuan past week, nga nayakan nga mga words, ha iba nga tao, nga diri mo na mababalik, nga nakasakit ha iba. Or a version of yourself that you are ashamed of. Or di kaya, you've been distant, nga na kan Lord, for a very long time, and you barely notice it. Bugto, I want you to realize that a person can attend church every week and still carry secret sin. A leader can serve faithfully and still struggle with pride. And a disciple, kung disciple ka bugto, posible nga yan gihapon, nga maaram kahan Word of God, nagbabasa ka permi Bible, pero nagbabattle ka lagi hapon, unbelief, anger, pride, unforgiveness, hidden sin or compromise. Bugto, kung He Lord if He were here right now, and He is going to shine His glory upon us this morning, waray bisan usaha aton ang makakastand nga diri nanginginahanglanan iya mercy. Nga tanan kita kailangan han mercy han Ginoo because all have sinned and fall short of the glory of God. This word does not skip the preacher. This word does not skip the cell leader. Inihiya nga word bugto. It does not skip ano sa nga servant nga nagsiserve na for 10 years. It does not skip me. This word does not skip you. Every single person in this room.
has fallen short. Nga tanan kita dinhi nga lugar nagkulang nakasala nga da kan Lord. And every single one of us made a wrong turn or nag-cause kita harm ha ibang nga tawo ngan simply na fall kita. Ngan diri na kita maaram kung paano kita mabalik or kung i-confess pa ba ini naton. So this message bugto, diri hiya message para hantawo nga sapit mo. Message inihiya para haimo mismo bugto. Yak na akon ini. Akon ini nga mensahe. Right here, right now bugto, with whatever you are carrying this morning, this message is for you. Now, I want to ask you, what are you still carrying? Ano pan imo magindadara-dara haimo kasing-kasing? Ano ito nga butang nga diri mo pa nasusurrender nga dakan Lord? Ito nga guilt nga diri nakakapagpakaturog haimo. Ito nga shame that makes you feel like a fraud kapag ginyayaktan ka nga faithful ka nga Kristiyano or faithful ka man nga servant ni Lord. Or di kaya may nag-whisper haimo nga kapag maaram hirat imo ginihini mo or kung hino ka talaga nga nihabalay, sus, diri na magluluk up nga dahay mo. Bugto, I want to encourage you that even though this is us, God is not done with us yet. Karuig ni Lord nga igdeal kita yan nga adlaw personally. He wants to deal with us personally today. Ngan karuig ni Lord tagan kitahin freedom. Tikang hito nga guilt, tikang hito nga shame, nga ginkosan aton mga sala. Ngan hi Lord bugto, the same God nga maaram kun hino ka, kun ano ka haiyo balay, ano ka haiyo trabahoan, kun gaano ka na kaharayo nga nawara nga dahaiya, He is not mad at you. And He is not standing at a distance, bugto. Instead, Lord, He will receive you today if you're just going to be honest before Him. Kasi, bugto, the Lord has built a city for us. God has never built a wall to keep the guilty out. He has always built a city to let them in exactly as they are. And bugto, why am I talking about city? Kasi amoy to tat iirestoryahan niya na. Ma-amaze ka mo bugto kasi ako gani na-amaze ako nabasa ko iniya nga passage ha Old Testament. Aadainin ato ni restoryahan na Joshua chapter 20. Usay niyan mga most overlooked passages ha Old Testament. Ngan hinihanubog to nga aton may irestoryahan nga passage, you're going to see one of the best pictures of God's mercy para ha iya mga katawhan, para ha aton. Bugto, amoy ni tinatawag nga City of Refuge. Nakabati na kamoy ni? Or nakabasa na kamoy ni ha iya Bible? The City of Refuge. Bugto, ini nga City of Refuge, ginhimo ini nga city para haakon ngan haimo. Diri ini City of Katbalogan, nga permiwaray awas. Halitaw, inihiya bugto, ginhimo ni Lord para ha mga tawo nga guilty. Para ha mga tawo nga may iiwasan or gindadalagnan. Para ini ha mga tawo nga desperado na, nga nanginginahanglan somewhere nga safe nga place. Ang may tinatawag naton nga City of Refuge. Today bugto, I hope that this will be a place, a safe place para haaton nga tanan nga makabiling kitahin refuge nga dakan Lord. And may it be today that you will be able to say, my safe place at last. Aadaan aton passage sa Joshua chapter 20 verses 1 to 9. Sima mugto, if you have your Bible with you, let's read our passage all together. Joshua verses 1 to 2. Then the Lord said to Joshua, tell the Israelites to designate the cities of refuge, as I instructed you through Moses, so that anyone who kills a person accidentally and unintentionally may flee there and find protection from the avenger of blood.
When they flee to one of these cities, they are to stand in the entrance of the city gate and state their case before the elders of that city. Then the elders are to admit the